عضامية رماكا سر باجاري دربيسية ويه سريا دربيسية حسكية ودوري باجاري دربيسية هيلا باشور نيزي 11 كيلومتر وباشوري قندي عضامية علاوي دكوه وباكوري روجلاتي قندي ديبك دكوه دوري رياض سركي يا دربيسية حسكي ب1 كيلومتر تاني حفت مالن دو مال جوان شخوا باركرن الى حسكي وقامشلو حموجي جمال باتكينه ونشتجيه وي آنها دوی گاوه ده آمده نیزی چل کسینه شخوا کاری چاندنیه دکن و خودی کرنا آجالان دکن زاروکیوان جی دبستانا کردی ده دخوینن چار جوان شخوا بار کرن کوچبر بون چون اوروپا اف گوند تبی بچوک بونا خوا لگشه به وان کسین خوا و نگو تب ده حفت مالن حمو یک مالباته شخوش مالباتا علینه اف گوند بچه زنگینه به وان کسی خواه چخواسی ولو هندکن لی چخواسی ولو برخن جوان ماموستا عبدالرحمن علی خواه او گرتی کی سال 1909 و پینجابو هاد گرتن جبو وگرا ناسنامه جبو کردین گو ناسنامه جوان هاتبون استندن 4 سال جماوی خواه يعني عمري خواه که بیجن دانی در زندان سوری ده نتري ماموستا عبدالرحمن عبدالله علي اللي برازيوي شمدينجي وكو نازدكن او نافي بخوا عبدالله بجر بيجن عبود او جي شانوغري پرل پیشه او غواري خوا حمدين كاري شانو دكن تشكي گلكي بالكش بيشكيش دكن ايفيا سركفتني جوان خوا اف آگاهي گند گهشتن me از گند بخوا نازدكم سلاوريز بو عبود يقول آگاهی جمر شاندن از بدنگی خود بیشتر از علی عبدالله کولو پاریزرمش دورا دربیسی روش آوای کردستان